Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, cela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then bese uyangena kwividiyo uyayibuka sikwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela lolo daba olusuke lusematheni engalolo suku. Ingane zakwethu lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uSanele Mchunu, kusihlwa nje ekubikwa ukuthi-ke laphaya endaweni-ke yaseHammarsdale Unit 1 ekuthiwa-ke uDutshuliwe wabulawa-ke, edutshulwa-ke abantu abangaziwa, kuthiwa-ke bedume ngobugebengu, ntshontsha imoto kanjalo-ke nokushushumbisa izidakamizwa. Kuthiwa-ke njengamanje-ke amaphoyisa asendaweni yesigameko, umphakathi kuthiwa-ke impela-ke uyagigiza ujabule ngokushona kwalo mfana-ke lo ebehlupha emphakathini laphana-ke eHammarsdale laphana-ke ka-Unit 1. Like ividiyo, subscribe kwi-channel la kwi-Trend TV, engizohleze ngikhona ngkulethela-ke indaba ey'trendayo usuku nosuku. Hlangabezane kwividiyo elandelayo.